Fa ditepe di sena metsi, baagi ba tsamaya mo gare ga sekgwa go ya go ga metsi mo dikanaleng tse di gaufi. Re nwa metsi a lešwe a foro, then le bana ba rona ba boela mo forong. Re kopa thuso go tswa mo pusong. Go na le diphologolo tse di welang mo teng. Go na le rona batho ba maoto a mabedi ra wela mo teng mono. Mara re hela ra goga. A ke re batla go ja. Mara metsi a wa ga shapa. Dikanale tseno ga di a babalesega jaaka gautshwane go le lelapa le le tlhokafaletsweng ke ngwana e leng boitshoko monate yo o nwetseng mo dikanaleng tseno ka letsatsi le senepe seno se ne se tsewa. Re le family ga monate re utlwile botlhoko thata ka se se diragetseng mo familing ka tiragalo phitlho ya ga boitshoko monate. Ene mo familing ya rona ga se ga ntlha se se diragala ke ngwana wa bobedi. Metsi a tswetswe ka ntlha ya fa a ne a kgotlhelegile. Go na le matshwenyego a gore metsi ya rona ikara boetse go gonne masetha ga isa tlhole le metsi a phepa. Ba itlhela gore mo madutelong a rona go tsamela metsi go na le mo go kgotlhelegileng teng go tlhoka go phepafadi. Tsholofelo ke gore ka re mo maitseboa go letsatsi la gompieno metsi a ba setsa a fitlheletse metsi e ka fa e le yotlhe. Ga jaana baagi ba santse ba ikaegile thata mo dikanaleng tseno go fitlhela maemo a fetoga. Sentle English, SABC News, Magogong, gaufi le Taung.